Prgavci, pozdrav! Evo nas u analizi utakmice sa Lokomotivom, plus dodatak situacija sa Perišićem. Dakle, kako sam bi rekao, svaki rezultat, ako se niko ne ozlijedi, je pozitivan rezultat. Prije utakmice se dogodi taj šok sa Perišićem, gdje je odstranjen, bilo je rečeno, zbog nediscipline. Onda su krenule razne teorije zbog čega, kako, šta, bla bla bla, pa se Perišić oglasi na Instagramu da on ne želi remetit mir momčadi i klubu, da on trenutno nije važan, zaželije svima puno sreće na utakmici sa Lokomotivom. Uglavnom, došla je ta utakmica i sad, gledaš tu utakmicu, Hajduk izgleda toliko očajno da je to katastrofa, brate mili. Ono što ja pričam, mi nemamo igru prema naprijed ne sada, nego već jako dugo i tu se promijenilo XY trenera, XY igrača i da baš niko to ne može posložiti, meni je to nevjerojatno. Da mi tu nemamo nekakve prepoznatljive akcije, automatizme, nego je sve nešto na horuk, na neku individualnu kvalitetu, na moment inspiracije. Meni to jednostavno ne ide u glavu. Pa su onda priče, nemaš brza krila. Pa prošlo je koliko prijelaznih rokova, koliko se igrača tu izmijenilo, pa zašto niko ne dovede ta brza krila, brate mili? Evo, meni te neke stvari jednostavno nisu jasne i ja to jednostavno ne razumijem. Kako je to moguće? U svakom slučaju, govorim, utakmica u kojoj je Hajduk toliko preloš da je to katastrofa. I onda Hajduk povede u 80. minuti i na kraju ispusti tu pobjedu u 97. iz penala i onda se osjećaš na kraju posran nemoguće, razumiješ, jer nisi uzet 3 boda sa tim golom iz onako glupog, naivnog penala, ali dobro, dešava se. I onda ajde, Lokomotiva je bila bolja, pa nemaš se šta žalit, pa bla bla bla. I onda ideš pogledat sažetak utakmice i onda se pitaš, je li to ista utakmica? Jer u sažetku imaš 13. minuta, Leovac centrira u 16, pa se dešava nekakav odbijanac, pa onda mu Dražija nešto iz okreta puca, Lučić brani, ajmo reći solidna šansa, iz odbijanca, ali ok, Maj udarac, mogao je zabiti gol, sve pet. Onda u 20. minuti Livaji se poništi gol zbog ofsajda, ok. Onda u 24. Čop iz kosa puca i sad je to ko neka šansa, u biti kut totalno zatvoren i jednostavno ne vidim di taj balun može ući u branku, taj balun je otišao paralelno sa golom vanka, tako da to se ne može tretirati ko neka ne znam kakva šansa. Onda u 30. minuti ti Livaja ima onaj dalekometni udarac sa 1,22-3 metra iz prve livom nogom kraj gola. Onda u 36. minuti upadamo u 16-terac, Pukšta spuca u blok, balun se odbija do Mufija i onda ima reakcije. Pazi, njega je Nikolićius dove ko beka izrazito ofanzivnih karakteristika. Ako je to, čestitam svima koji i dalje plaću i nariču za Nikolićiusom. Ja sam svoje mišljenje o Nikolićiusu rekao. Imate zaseban video gdje sam ja analizirao rad Nikolićiusa. Uglavnom, reakcije trećeligaške, iz svega se izrodi korner. Onda u drugom poluvremenu u 65. minuti
nakon nekakve greške krivo vraćenog baluna, Čop dolazi do baluna i puca sa nekakvih 20 metara, Lučić to odbija, boksa nešto, uglavnom, ajde, dalekometni udarac, to ne možeš reći da je neka šansa, tu su još bila 2 igrača oko Čopa i tu Hajduk počinje igrat. Konačno u 65. minuti Hajduk počinje igrat nogomet. Sad u 73. minuti imaš situaciju di Sahiti iz prve odigrava za Livaju, Livaja puca, ali mu Šubarić fantastično brani. I ja bi sada volio kad oni imaju te silne televizije po cijelom klubu, po svlačioni, po tuševima, u teretani, bla bla, da oni pokažu svi skupa Sahitiju šta se desi kad odigra iz prve, kako se momentalno stvori 100% šansa za gol, a ne kad on udavi balun sa još 2-3 poteza ili 2-3 driblinga previše. Znači, to Sahitiju pokazivat ko ogledni primjer šta se dešava kad ne davi balun, nego kad igra iz prve. Onda, nakon toga minut posli opet Mufi, opet, mislim, pogledajte sažetak, ofanzivni bek, jel? Onda imaš u 80. minuti gol Trajkovskog za 1-0, pa onda u 86. Karačić opet nekakav dalekometni udarac sa 25 metara, Lučić to brani. Onda u 90. minuti Lokomotiva upada u 16-terac, sve je ko nešto, a u biti ništa. I onda u 97. minuti imaš tu situaciju di Durdov i Sigur idu na balun da ga izbiju vanka, na kraju Durdov daje u for Lokomotivinom igraču, Sigur se vraća u obranu, naletava na igrača Lokomotive kojeg ruši, radi penal i jebi ga, završiti 1-1 golom iz penala i onda se osjećaš glupo i posrano. I sad pazi, nakon utakmice ti imaš Čabrajinu izjavu di on priča da su oni ko nešto super turbo nadigrali Hajduka, da su u prvom poluvremenu imali 2 mrtve šanse, ja ne znam koje su te 2 mrtve šanse osim onog udarca Mudražije iz okreta, šta nije mrtvac. Drugu šansu koju su oni to mrtvu imali, nam pojma, ali će ti svi portali to preniti, onda će ekipa stvarati svoje mišljenje i dojam na osnovi te izjave. A onda ja kad pogledam u nekakvim šansama, koje su baš šanse, Hajduk ih je ima 5, a Lokomotiva 4. I sad toliko očajan Hajduk, kad pogledaš da je u biti ima više šansi od te Lokomotive i da su onako glupo ispustili pobjedu, ne možeš se osjećati nego posrano. Baš glupo, pogotovo nakon svega onoga sa Perišićem šta se dešavalo. U svakom slučaju, govorim, kako sam rekao u najavi utakmice, najbitnije, bez obzira kako utakmica završila, je da se niko ne ozlijedi. Jer kad ti pogledaš taj travnjak, evo pogledaj, na što to liči. Kad ti znaš da ti je direktor Lokomotive Alfa i Omega kluba Šikić dopredsjednik HNS-a, i to sam rekao isto u najavi utakmice, da ću se nakon utakmice osvrnuti na cijelu tu situaciju, da ne bi bilo da ja unaprijed tražim nekakve izgovore ili nešto. Evo ovako, znači mi smo ko neka nogometna velesila po pitanju reprezentativnog nogometa po rezultatima. Tu se slijeva brdo love od UEFA i FIFA i onda ti imaš klubove poput Lokomotive, Rudeša, Gorice, Lučkog ovog onog, koji ti igraju prvu ligu, a nemaju svoj stadion i nemaju licencu za igranje nogometa i onda igraju na Kranjčevićevoj. I onda oni ne žele ulagati u tu Kranjčevićevu, jer pazi, to nije njihov stadion i ne igraju samo oni, pa koga briga, stari moj. Znači, ok, izbori si prvu ligu, ali nemaš uvjete jer nemaš svoje
Znači otišao si negdje, izvoli, uloži ili marš da te ne vidim u prvoj ligi, živimo u 21. stoljeću, o čemu mi pričamo, pogotovo jer ti je direktor do predsjednik Nogometnog saveza. Gle, kraj priče ne zanima me. Ono u Kranjčevićevoj, ono je sramota. Ono je užas i horor film. I sve te priče, pa to nije naše, gle, ne zanima me. Hoćeš igrat prvu ligu, uloži. Ako već nemaš svoje, uloži negdje di si otišao u najam da bi mogao igrat prvu ligu. Osiguraj uvjete. Nemoj mi ići sa pričama, to nije naše. Ma briga me, ne zanima me. Ne zaslužuješ, nemaš uvjete, nemaš šta raditi u prvoj ligi u 21. stoljeću. O čemu mi pričamo? Mislim da sam dovoljno rekao po pitanju Kranjčevićeve i tih klubova koji nemaju vlastite uvjete za igranje prvoligaškog nogometa. Gle, ne zanima me. U svakom slučaju, to je šta se tiče te utakmice i te Kranjčevićeve to. I sad se moramo svrnuti na ovo, ajmo reći, puno bitnije. Prva stavka je medijski partner Hajduka je Slobodna Dalmacija. Daj, molim te, idi na portal Slobodne i pogledaj samo naslove. Ako je to partner, onda uopće ne želim zamišljati šta bi bilo da nisu partneri. Znači, gle, od jučer ja jednostavno više ne želim čitati tu Slobodnu Dalmaciju, jer ono je ne dno dna, ono treba zabraniti pristup klubu svima koji imaju ikakve veze sa Slobodnom Dalmacijom. Pa nek izvjesni Smolčić, ili kako se već zove, kad on piše o izvjesnom ovom, izvjesnom onom, znači o ljudima koji imaju svoje karijere, koji su neko i nešto, on za njih napiše da su izvjesni i slična sranja. To treba zabraniti i to je to. Pazi, medijski partner. Bože sačuvaj. I sad dolazimo do te situacije sa Perišićem, koja je poprilično mučna. Napravila se totalna histerija oko toga i sad su krenule nekakve kao insajderske glasine. Svi znaju točno šta je bilo. Pa svi znaju točno šta je bilo. Pa onda na osnovi svoga mišljenja kreiraju javno mnijenje. Neću imenovat podcastera, ali podcaster koji inače prati Dinamo, koji je napravi video o toj situaciji Gattuso Perišić, gdje on toliko izasro Gattusa i toliko dizo Perišića u nebo. Znači, Gattuso je za Perišića mali miš, inače Gattuso ima puno veću i bolju karijeru od Perišića. Perišiću za njegovu karijeru, klupsku i reprezentativnu, treba skinuti kapu. Međutim, ajmo ovako, ajmo sad realno, uopće me ne zanima tuđe mišljenje i ko je insider, ko nije, ajmo samo gledat šta se stvarno događalo. Znači, 2 godine je kampanja Ivane Vrime je vrati se doma, bla bla. Pa onda on dolazi u Split na utakmice, prati ih uživo, to objavljuje na Instagramu. Znači, kad ovaj podcaster reče da on ne objavljuje, tu je demantiran. I onda Perišić doživi ozljedu križnih ligamenata u Tottenhamu. I ajde, sad neće ga biti pola godine do 9 mjeseci, to je takva ozljeda, neko se vrati prije, neko posli. Uglavnom, on na zimu konačno dolazi u Hajduk, totalna je euforija, dočekan je ko neki mesija, ko spasitelj, ko neko ko će konačno sve okrenuti u klubu, bla bla bla. Međutim,
tu je faza oporavka, bez obzira šta je on u klubu, on je još u fazi oporavka. Klub i navijači i svi mu pružaju apsolutno sve, ali pozitivno. Kompletan suport od treninga, od, ako hoćeš, pružene ljubavi prema njemu, podizanja morala, podizanja svega. On se tu u principu priprema za Euro i odlazi na taj Euro. Odigra je nešto utakmica prije tog Eura, odigra je na Euru i odigra je nakon Eura za Hajduk. I ja sam govori, to kako on igra, to ne prolazi ni tu u postirima, u zadnjoj ligi. Jer kad ti se vidi da ti imaš strah od duela, od probijanja, od driblinga, od promjene pravca, od svega. Pazi, samo ću reći, Dario Melnjak se ozlijedi mjesec dana nakon Perišića, ima je istu ozljedu ko Perišić. Vrati se nakon Perišića, isto je na kraju sezone odigra nešto utakmica, otišao je na pripreme za kojega Tuzo rekao da su igrači pišali krv doslovce. Sad, je li je, nije, ne znam, ali da je bilo žestoko, bilo je. I sad taj Melnjak igra ko da se ništa nije desilo i ovo mu je bila treća utakmica od prve minute, s time da je prve dvije odigra 90 minuti, znači u 8 dana treća utakmica. I ti uopće na njemu ne vidiš da on ima polomljene križne ligamente, ko Perišić. I sad, nakon utakmice, dolazi ga Tuzo na presici i govori da je njemu Perišić pred 20 dana rekao da je on nezadovoljan i da on želi otići ča iz kluba. Ajmo ovako. S čime si nezadovoljan? Sa prošlom sezonom, proljetnim dilom. Sa time smo apsolutno svi nezadovoljni. Da li se nakon toga sve promijenilo? Da li ti je doveden Gattuso? Da li su ti maknuti oni za koje se smatralo da narušavaju moral u svlačioni i sve ostalo, mislim na Benraua i Dajakua? Jesu. Da li je momčad otišla na pripreme sa novim trenerom? Je. Di si ti bi? Ti si bi na odmoru nakon Europskog prvenstva, pripreme sa klubom prošao nisi. I kad se momčad vratila sa priprema, znači pred 20 dana, si ti došao Gattusu i rekao da si ti nezadovoljan. S čim si nezadovoljan? Molim te, s čim si nezadovoljan? Igraš. Znači, to je malo žalosno za reći, obzirom na njegovu karijeru, obzirom na to da svi znamo koliki je on profesionalac i koliko ulaže u sebe, ali stari moj, igraš ko kurac nakon ozljede. Sorry na izrazu, ali ti takav ne možeš igrati niti u postirima. I sad, pazi, on je nezadovoljan. S čime? Možeš biti nezadovoljan jedino sam sa sobom. Tu ti je pruženo apsolutno sve. I sad, po njemu drvlje i kamenje, toliko brutalno, on to sve čita. I ja osobno smatram da je to kraj priče. Da su tu porušeni svi mostovi. Ja ovaj video snimam, čekao sam da li će se klub možda oglasiti po tom pitanju, međutim do početka snimanja videa klub se nije oglasi. To je još sve uvijek nedorečeno, ne znamo pravu istinu, međutim ajmo biti realni. Ti ako si nezadovoljan, možeš biti nezadovoljan jedino sam sa sobom. I ako ti nakon svega, nakon onih akcija dvogodišnjih Ivane Vrimeje i nakon šta si se u 35. polomi tako da većina završi karijeru, si tu dočekan, pruženo ti je sve da se oporaviš, da odeš na taj Euro i ti sad želiš otići iz kluba,
stari moj, ne znam šta bih rekao, ali to je sve kontra onoga s čime se predstavljalo Perišića i kako ga se tretiralo kao nekog ekstra profesionalca i sve ostalo. I moram se sada dotaknuti još jednog igrača. Kad je došao Gattuso za trenera, većini je bio komentar, sad ćemo vidjeti Livaju. Znači, Livaja je prvi koji je na listi za odstrel. I onda ovaj spominjani podcaster u ovom svom videu o tom sukobu Perišić-Gattuso spominje Livaju u izrazito negativnom kontekstu kao nekakav enfant terrible, neki teško problematični lik. Aj molim te, nabroji mi te situacije gdje on iskaka iz nekakvih okvira, ajmo reći, dozvoljenog, osim onoga na Rujevici, gdje mu ja dajem za potpuno pravo, jer je tu family mora stati iza njega, a iza njega ni sta niko, niti na tom treningu, niti nakon treninga. Nakon treninga se on više uopće nije oglašava. Sad pokušavam se sjetiti da li i Perišić bi tamo prisutan tada. Mislim da da. Isto se nije oglasio, ni stao u njegovu zaštitu i obranu. Taj Livaja je došao u klub isto ko ono na 3 mjeseca malo da održi formu pa će ići dalje. Na kraju je on ostao u ovom klubu, evo već 3 godine. Igra pod ozljedama, trpi bolove, trpi udarce, trpi batinjanje braniča i nizaštićenost od sudaca. Očekivalo se da će po sezoni imati jedno 20 žutih i 7 crvenih kartona, od toga ništa. I kad se priča to nešto family, ovo ono, pa znate, ovaj je igra nakon smrtnog slučaja u obitelji, gle, Livaja je pove momčad u Osijeku kad mu je poginuo otac. I šta se tiče Marka Livaje, kako bi rekao onaj prebjeg, operite vaša prljava usta prije nego izgovorite ime Marko Livaja, stanite svi u stav pozor kad se spomene Marko Livaja, a nakon tog pozora možete samo napraviti duboki naklon. Jer u odnosu na ovo sa Perišićem, Livaja je ne Bog, nego Bog, Allah, Buda, Krišna i svi ostali, a Perišić je, ali totalno nakon ovog. Čak je Gattuso bi rekao da mu je došao pred 20 dana, rekao da želi otići, ali da on smatra da je Perišić i dalje tu. Znači Gattuso je apsolutno za to da Perišić i dalje bude tu. Međutim, nakon svih ovih situacija i komentara po društvenim mrežama, mislim da su tu po pitanju Perišića svi mostovi porušeni i da tu povratka nažalost više nema. Tako da, eto, dotakao sam se i teme Perišić, naslušao sam se raznih kao insajderskih priča, informacija, ovoga, onoga, govorim, ajmo gledati samo ono što je javno objavljeno iz kluba i ono što je on napisao na Instagramu i popratiti povijest koja se dešavala do ovoga, ovo je preloše i totalno srozavanje Perišića ko karaktera i svega ostalog, ako je to ovako kako je objavljeno da je. Eto, to bi vam bilo to za ovaj video. U četvrtak je Ružomberok na Poljudu. Trebamo se svi rekuperat nakon ovoga sa Perišićem, šta će se tu još dešavati. Vidit ćemo, uglavnom vi ćete svoje mišljenje koji uvijek ostaviti u komentarima.
Ko se ni subscribe-a, nek se subscribe-a i to bi vam bilo to. Prgavi pozdrav svima.